आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani na pau pazari ahanbada maruiba pau राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की त्रिपुरा असम की नुमित हुमनी की खोंगचत ngasi हौरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगरतला जिरीबाम खोंगसांग फाउ यौरकदबा जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी हयेंग नमथागनी प्रधानमंत्री हाइरी लूरब तानफमदा मालेमगी मियामना अमगा मतेंग पांगनबा हाइबसी यामनमक तंगाई फदे अमसुंग उपराष्ट्रपति हाइरी मालेम को लेबाक असिदा अना लायेंगी थबक हेना कुमांग चाउसिन मंगमले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की त्रिपुरा असम की नुमित हुमनी की खोंगचत ngasi हौरगनी राष्ट्रपति नंगसी अगरतलादा त्रिपुरा स्टेट जुडिशियल एकेडमी हौदोकनी अमसुंग नरसिंहगढ़दा त्रिपुरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सानबगी जत्रा हुनगनी राष्ट्रपति त्रिपुरा पांथोकदबा तोंगान तोंगा थरोम केरा सरुक याबग लोइनना माकी खोंगचत असी यामना सिनबा म ओइगदौरी राष्ट्रपतिना अगरतला की कैपिटल कॉम्प्लेक्स दा एमएलए हॉस्टल अमसो वर्चुअल ओइना संगागनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मुना राज्य अदुगी लंबी थोंग महिलोइसिंग अमसुंग महिलोइसिंग हॉस्टलगा मरी लेनबा तोंगान तोंगानबा चाखोत थरोंगी प्रोजेक्ट यागी जत्रा हुनगनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना अगरतलादगी जिरीबाम खोंगसांग फाउ यौरकदबा जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी हयेंग नमथागनी रेलगाड़ी असी अयुपुंग 4:15 चटपा मतमदा अगरतला थादोकनी अदुगा खोंगसांग रेलवे स्टेशन निमिदावन पुंग 3 ताबा मतमदा थुंगनी मसिगा लोइनना राष्ट्रपतिना अगरतला रेलवे स्टेशन दा गुवाहाटी कोलकाता गुवाहाटी रेलगाड़ी सुलम थागनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हयेंग गुवाहाटी दा थुंगलबग लोइनना राज्य सरकारना पाखतपा चखोत थरोंगी थरोमसिंग दा सरुक यागनी राष्ट्रपति हयेंग इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमसुंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की राज्य सरकारना पाखतकदबा मरुइबा प्रोजेक्ट सानबगी जत्रा हुनगनी हाइबा प्रोजेक्ट मनुंगदा IIT गुवाहाटी दा डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई पावर माइक्रोवेव कंपोनेंट धुबरीदा मेडिकल कॉलेज अमसुंग हॉस्पिटल साननबा अदुगा डिब्रुगढ़दा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी सानबी प्रोजेक्ट यावरी राष्ट्रपति हयेंग नुंथिल गुवाहाटी असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज पांथोकदबा नाट की ओइबा थरोमदा सरुक यागनी बंधन विकास केंद्र मिला लिसिंग निथोई ngasi इम्फाल के पैलेस गेट लेबा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी पांथोकले फॉरेस्ट विभाग ने सिनबे मेला असिगा मई लेना तोंगान तोंगानबा स्टॉल कया हांगली इंडिजिनियस कल्चरल एग्जीबिशन है थीम द फेडरेशन ऑफ हाउमी की मंगा सुबा फाउंडेशन डे की थरोमसी मरोंग दे लेबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भवन द पांथोकले थरोमसी मई लेना तोंगान तोंगान काउंसिल जगो इसिंग थरोमसु उठखी मणिपुर दंगा नौने मियोय मंगा कोविड-19 पॉजिटिव ओइख्रे मसी थरक एक्टिव केस मसिंग 33 सुरे राज्य हक्सेल विभाग नंगा निमिदांग वायरम थोकपा चेरोल अमन हाई ngarang gi oine miyoy sama 10 gi sample test tawbada miyoy manga nungna positive oikhibani positive oibigi sangsa da mari 10.5 ni राज्य अस्के ओइना हौजिक फावबदा पुना वैक्सीन डोज लाख 13 थोय लेसिंग नि फुमरी चामा फुदा मेफुनि पान कावख्रे मदुगी मनंग अहानबा डोज के ओइना लाख 13 लेसिंग नि फुमंगा चनि 13 थोय अनिसुबा डोज किना लाख 13 लेसिंग 18 सुमना 15 अदुगा प्रिकॉशन डोज ना लाख 2 लेसिंग 58 चामापन 13 यावरी ngasi gi oina miyoy 3 हौजि फावदा कोविड वैक्सीन कावख्रे आकाशवाणी इम्फाल रीजनल न्यूज यूनिट की मणिपुरी पाउगी कैजुअल एडिटर लोग अइबा सांगिंग परीक्षा थासी की 13 नोमाइजिंग निमित के पुंग 10 ताब मतमदा इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेबा महाराज बोधचंद्र कॉलेज ता पांगथोक लगनी परीक्षा की मतम पुंग 3 ओइगनी कैंडिडेट सिंगना मखोई की एडमिट कार्ड ऑफिस मतमदा लौब यागनी परीक्षा थाबा यारब कैंडिडेट सिंग लिस्ट ऑफिसर की नोटिस बोर्ड नत्रगा फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज इम्फाल अमसुंग ट्विटर @AIR न्यूज इम्फाल दगी खंगबा यागनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी लूरबा तानफमदा मालेमगी मियाम अमगा मतेंग पांगनबा हाइबसी यामनमक तंगाई फदे कोविड-19 लाइचत असिना मियाम बु मिकअप थोहनबनि हाइरेदुना श्री मोदी ने हाई लमदम खुदिंगमकी ख्वाइदी अरोइबा फाउद लेजरिबि रिसोर्सिंग मियामदा फंगनब होनबदा यूनाइटेड नेशंस कुंबा मालेंग संस्था नसिना लुसिंगदबनी अनिसुबा यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस थरमदा वा ngangbada प्रधानमंत्री ने हाई
amaga technology pithok pisin tawbana climate change thengnabada achobo mateng oigani Hyderabad pangtholiba mifamga mai lainana tiliba mayamda piba mahaki video message amada Pradhan Mantri Narendra Modi na hai technology na miyam yepa tharong paikhatpada sauna mateng oiri mak na hai bengi khudongchaba phangnandaba miyoi million chamri yangkai haujikti bengi khudongchaba phangbaga loinana miyoi million chama kunthra manga insurance ki khudongchaba phanghankhre Pradhan Mantri Narendra Modi na Ahmedabad ki civil hospital Asarwada lupa koti lising amaga chani humdra manga changna pakhet kadaba healthcare facilities sing semkotna bangarang jatra hunkre Pradhan Mantri na hai khwaidigi noba khusu khulai sing leiba sarkari hospital oigedoriba hospital asta makhal kyagi khudongchaba phangani raija adu haksel gilamda mapung phana chakholaglib adu palladuna Sri Modi na hai Gujarat haukiba chei konmanga sida government hospital singda medical college amso phamugi masing singthan ngai oin hengat khi sahi kun magi mamangda sarkari hospital singda phamung lising ta manga leiram adu haujikti lising humphu leire medical college mapal leiram badi hauji kontra taruk sure Pradhan Mantri na hai Raijas hauji haksel anoba technology sing amadi infrastructure sing matik sana leire masina laribe mi singda sauna khodong saba piragani Pradhan Mantri Shri Narendra Modi na hai hokiba chahi nipana sida kendra sarkarna leibak asigi tongan phamsingda anoba aims kunithoi sakhi Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na hairi malengi oina leibak asida ana layang ki thabak hena kumang chauksin bangamle New Delhi da ngarang pangthokba phiki ki 33 suba chahi gi healthcare mifamna Shri Dhankar na hai jati ama chakot han bahai basi healthcare gi achoba thodang lei mipung khudingmakpu nungai yaifana thamba haibasida healthcare gi mateng tangai fade Uparashtrapati na hai leibak asida mega health program gi saruk ama oiba Ayushman Bharat asi mai pakna paikhat pangamle Ayushman Bharat na leibak asigi miyam gi marakta laire ina khunbagi khena badu kohan mangamle Sel Thu Mantri Nirmala Sitaraman haidi G20 group ta yawriba sakhol aba masung sakhol aliba leibak sing amatta oibigi mapang kankhana bhona bada Bharat cho lam khudimok da saru yanana bhona gani mahang na hai maleng oina kininga oiba laiset kaya thorakpa matamda madubo thengna bangamna ba leibak masel ge marakta amatta oibigi tingmang phina ba hai besi yamnamak tangai fadaba amani Bharatiya Janata Party na ngasi amasu hayeng Gujarat ki tongan mafam manga da Gujarat Gaurav Yatra pangthok lagani BJP ki National President JP Nadda na ngasi tongan ba route anida jatra si hogdokani aduga lemo ribasing aduna ngak sel Mantri Amit Shah na hayeng hogdokani jatra si pangthok ki maru oibe pandamdi lagliba Vidhan Sabha mikhalasta miyambo ithil piba ngamnana bani Women and Child Development Mantri Smriti Irani na hairi Pradhan Mantri Narendra Modi gi lusing makhada sarkar asina healthcare ki lamda thabak kya pakhat pagaloinana covid vaccine kape khongjang mai pakna sangsinduna vaccine dose koti sani hena kapangam khre New Delhi da ngarang pangthokpa fiki healthcare excellence award lising ani koni thogi taramari sub edition ge thoromda gwangang bada Srimati Irani na hai covid 19 laichet manungda health workers sing maruoina Angalwadi workers na katho pagaloina na pangthoki bathabak sing adu singthan ngai oiba amani mahagna hai health workers na pangthoki bathabak thorom sing adu ngasidi kaya yamna maru eki haibudu aikhoina covid ki laichet manungda ubangamle thorom masiga mai lenena fiki healthcare excellence award sing ani koni thoi healthcare service mathon thina pangtho workers singda mantri na khusinna khi Higher education ki matang da Bharat amaso Norway gi working group ki taruk chuba mifam ngara New Delhi da pangthokre mifam aduda International Cooperation ge Joint Secretary Mita Prasad Norway ki Education amaso Research ki Director General Saruk Yaki Bharat amaso Norway na higher education gi lam da tengwang pina bhaina su sahi tauna khi Hauzik aruibada maruyo pau amuk hana Rashtrapati Draupadi Murmu gi Tripura amaso Assam gi nimit humni gi khongjat ngasidagi haure Rashtrapati Draupadi Murmu na Agartala dagi Jiribam khongsang phawbu yorokadaba Jan Shadabdi Express Railgari hayenglam thagani Pradhan Mantri na hairi luraba tanphamda malemgi miyamna amaga mateng pangna ba haibasi yamnamak tangai fade amasung Uparashtrapati na hairi malengi oina leibak asida ana layengi thabak henang komang chawsin bang ngamle pauloi jare